Туғандар, салам бардыңыздарга. Бүгін 16 январь 2022 жыл. Кайрадан Карасуудабыз. Карасуу базарынын сырткы көрүнүшү. 2022 жылдын эсебинен биринчи жолу тартып жатам. Лайк басып, колдоңуздар. Kanalga жазылып көрүңүздөр. Kanalga жазылып, коңгурочону басып көрүңүздөр. Тартып баштайбыз. Бүгүн 40 минутта тартам, үзгүлтүксүз. Башынан аягына чейин көрүңүздөр. Кандайсыз? Саламатсыздар. Бул эмне? Жаңгактын маңызы канча болуп атат? 600-700 килограммы. Лимон канча болуп атат? Лимонбу? Тандашыңызга бар. Тандашыңызга? Мен түшүнбөдүм. Ооба, бул жакта баларын билеличи. Ошто бираз арзан. Лимон канча? 50 сом, 30 сом. 50 сом, 30 сом экен. Жумуртка домашнийбы? Канча? Ой, чыгарып койбойсуздар. Жок, сизди чыгарбайм. Жумуртканы чыгарам. 15. Канча? 15. Сүзмөчү, сүзмө? Килограммы 100. Сары май. 600. Килограммы 600. Чөгөчү, чөгө. Курут канча болуп атат? Килограммы 450 куруттун. Штугуча? Жакшы. Жакшы. Мына масы базар. Бул жакта масы базар. Масы галош канча болуп атат? Кандайсыңар? Галош раскилер 400 сомдон 380дан кылып берем. Мынасы бар 250-200дөн берем. Катуураак сүйлөчү, российский 480. Раски 400 сом сатабыз, 380дан кылып берем. 380. Ал эми ол Өзбекстан болсо 250-200дөн берем. Ай, молодец. Жакшы арзандап берет экенсиң. Детский галошторчу. 150 сомдон нече? 150 сом. 150 сом. Мыналардан бар. Зимний бут кийимдер. 750 сатабыз. Алсаңыз муну деле түшүрүп берем. 750 түшүрүп бересиң. Жакшы, мына кыска масылар канча? Мына короткийлер, мыналар бар 550-500дөн сатабыз. Ал эми мынасы бар 650-600 сом. Мыналар чарым кайшы, мына крепа материал. Ушунун эле мына таза кайшы бар. Бер алып келчи таза кайшын. Ичи кандай? Это искусственный мех? Или? Жок, натуральный эмес. Натуральный эмес. Сырты натуральный, ичи натуральный эмес. Канча бул? 800дөн. 800дөн. Молодец. Мектепте окуйсуңбу? Жакшы. Бул галоштор канча болуп атат? Масылар, то есть. Силердики? Канча ушулар? 400? Алар 1200дөн сатылат. 1200дөн экен масылар. Ошондо мына күлдөсү бар, 1200 сомдон сатабыз. 1000 сомдон экен күлдүлөрү. Мына улуттук кийимдер. Канчадан көйнөктөр? 4000, 5000, адресler 3000'den har kılıcı. 3000, 4000, 5000 eкен. Atlastар канча? 250 somdan 150 somdan. 250-150 метр, 250-150. Азыр биз базардын сыртында жүрөбүз. Ички рядтарга өтөбүз. 0-чы ряд, датка ряд деп. Бул жерде носкилер дагы билгенче кетейин. Кайерде носкилер оптом? Носкилер оптомбу? Канчадан? Бар эле детский, взрослый, кышка. Körsatınca her kırda monolar 100 som düştaliler. 50 som, molar 50 som milliler var. 40 somdan var. Her kırda. Molara 50 som, 60 som, 80 som, molar 80 somdan.
Оптовый басы? 80 сом. Жақшы. Бұлар қаншадан болып қалды? Бұлар амаштықта 120 сом, 150 сом, 250, корейский, турецкийлер болды. Молар 80 сом дейділер. Хорошо. Жақшы. Анда бұл жақ менен. Қақ мен өтсе екен. Түзге төрейлі. Түзге төрейлі ме? Карасуйский рынок. Оптовый крупнейший рынок Центральной Азии. Қандайсыңар? Носкилер оптом қанша болатат? Қанша арқыл болғанда? Қалыңдары да азырқы сезонға. Лимакстар? Ең арзан 30 сомнан башлап. Шондан өйде кетет. Ең арзаны 30 сом. Мыналар Турцияныкы ба? Жоқ, бұл Қытайдікі. Турцияда жас болды, 65-тен. 65-тен. Мужской бұл? Женский. Мыналар қанша болатат? Термо носкилер? Термо 68. 68. Оптовый сенасы? Оптом сенасы. Колготкилер жоқ бұ? Мына носкилер қанша? 25, 115, 130 арқылы. Мына ушылар 25 бі? 125 сом. 125 екен, 125. Оптовый сенасы. Бүң басы. Дальше продолжаем путь. Бүгін базар күн, бирок базар күн екеніне қарабастан адамдар аз. Бұл ряд галош масы ряды. Галош масы ряд. Бұл жаққа азыр сол жаққа бұрылабыз. Омат базары. Омат базарына кіреміз. Бұл жақшылы кетіреді. Бұзылбай бұл? Сапаты қандай? Сапаты жақсы, бұзылбайды деп айтпайын. Бұзылады енді бір уақыты келгенде бұрық. Жақсы тазалайды. Бұзылды дегенде алғырға шейін ұғалетін мұна кемін яқтарын тазалап қойды. Бұл жағын тазалақ өтші? Ал жағы рекламаға қалды. Бұл жағынан емес, бұл жағынан тазалап қойды. Мұнанда тұрау қылғандар. Бұл жерлерін тазалап қойдық. Майдашыларын да қалып қойды. Бұнда едегін де қалып қойды. Қанша екен бұл? 380 сомнан. Адамдар, 100 чекарақ. 380 сом екен. Жақшы. Aşağıdan yanan tüm suratını. Ayağını iyice yağdır, fazla kurtartın. Bana sizin koyduğunuzda palton oturup şu tarafa koymayın mı? Bundan kontrolünü tulu gönderin onda. Bakın yediklerini alıp koyun. Жақшылы алып қойдық, жақшы. 380, tez bağırdan mesleği. Мен бе? Ошоның замымын деп қой. Ошолардың коллегасы олым, шығарып қойым оға. Сумкалар екен, ролик сумкалар бар ба? Қана, қаншадан? Жоқ, базарға сүйрегенге. Кичинекей. Базарға, продуктыға. Жоқ, қанша сумкалар? 2200. Ролигі бар астында. Сумкалар қанша ұлтат, ученческий? 700, 750, чоңдору. Качествосына қарап та. 700, 750. Бұл омат бірінші ряд білі? Нулевой ряд. Омат нулевой рядта тұрған. Омат емес. Датқа? Датқа базары. Датқа нулевой, а? Датқа нулевой. Мына сумкалар қанша болып атат ручной? Арқылы жер, бұналар 1100, 850, 800. Так, бұл жер... Датқа базары. Айлай, чоң базар. Чоң базар кеді өзімділі адашып қалам, қанша жолы келсемділі. Қанша олды шапқалар? Бар ле, мужско, мальчиковый, девочка. Қаншадан? 250 машлап ең арзаны. Қанша чейін? 250-ден 600-ге чейін. Детскийлер 250, подростковый 600. Датқа базары.
халаттар қанша болды қыздар? Халат. Любой бардығы. Утепленный халаттар, турецкий, китайский. Утепленный халаты четіндегі халаттар 600 сомдан болады. Тазалады аз 600. 600-ден дөң басы да? 530-дан береміз. 530-дан ба? Дандан 600-дан береміз. 530-дан 600-ден тазалап аткенсер. Датқария та бұл? Датқария, мынандайлы бар. Альпак камзырлары келген, жилеттері же. Алар бұл 600 сомдан берет ауыз сандағы. 600 сомов. Орысша котором, себебі орыстар дағы көрет, туғандар. 200-ден болып, мынандай шымдары менен халаттар. Бішкекке өстен шығат, шымдары менен. Қанша шымдары менен? 1200 сом. 1200, 1200. 1200-ден болып, билбет, материал. 1200-де шымы менен, тоже Бішкек. Тоже Бішкек. Азыр мыналарым не болып отам, мына велветке оқшыған. Азыр велветте ошондой мода болуп атат. Быйылкы. Ичин көрсеңер. Ичи мындай жакшынакай. Шымдары менен, черный шым. Стойка жақасы бар, капшонка жақалар бар. Капшонды стойка жақалар. Қанша дедіңер да бір сері? 1200 сомдан. 1200-ден тешілес. Да қандай для беременных халаттар бар бұл? Шымы менен болып, олар біле. Олар да 1300-ден болып. Шымдары менен. Бүлір болып, олар бүлір. Чоң-чоң аялдарға размері. Бамбуктар шыққан, Бішкекте. Мыналар. Олар пачкаға 700 беріледі. 70-й размер есть. Бирөө Россиядан сурап аткан 70-ші размер. Бирок кыскараак дейт. Биз узун кийбейбиз дейт. До колени. Барбы? Жок экен, до колени нету. Канча дедиң? 800, Бамбук тоже. Бамбук. Размеры до 60. Ага. Бұлар да 1000-ден бері тауып Бішкектікі. 1000-ден Бішкектікі. Большой мерка дейді. Мына молодежный халаттар қанша болды? Молодежный олар азыр 1700 қойды. Турецкилерді. Турецкий 1700, 1700 турецкий молодежный халаты. Бұлар дағы ошонда 1700. Бардығы 1700 екен. Мына ушулар қанша? Мына капюшоны емес, гипюровый. 1200 сомдан дана. Данаға 1200. Жақшы кен. Бұлар дағы ушындай ой? Бұлар да полный ошондай бұлар. 600 сомдан. Жолузду улайбыз. Костюмдар қанша мужской? Балдар? Костюмдар, пиджактар. Пиджактар 2000 сом екен. Пиджаки по 2000 сомов. Курткалар қанша, балдар? Куртка. 4500 дейт курткалар. 4,5. Мынакей, альпактар қанша? Бар ле? Мына без рукавкалар қанша? Без рукавка альпактар 1,5. Капюшоны менен қанша? 3000-ден. Бұлар? 3,500, 3500, 3200. Мыналар қанша? 3300, 3300. Мыналар 3,5. 3500. 3,500 сом. 3300. 3300, 3300, 3300 дедіңер бұлар? 3300, 3400. Мыналар, 2800 екен. Бұлар қанша? Новинки? 3200, 3300, 3200, 3400. Мына трикотажный жемпірлер қанша болды? Трикотаждар 3300-дан 3400-дан жақалы бар. 3300, 3400, 300, 1400 деген. 1400, 1300, е? 1300 без воротник. Воротником 1400.
1300. Mına alpaklar kança oldu? 2800. 2800. Бұл жақта азыр бұл жаққа кіресіз. Бұл жаңағы Журқан базар, Журқан базар. Шарфтар қанша болды шарфтар? 150, 250, 150, 250 сомов шарф. Жолуқтар қанша жолуқ? Сеппа 100 сомов, бардығы 100. Мына материалдар бамбукта, қанша? 150 метрі. 200, 250, 350 дейді бамбуктар. Темный цвет екен, қара, көк. Бұлардағы шындай басы? 200, по 200 сомов метр. Мына клетка шерсть пе? 300 сом, 300 сомов метр. Материал драп, метр 300 сомов. Ширина қанша? 1,5, ширина 1,5. Так, бұл жерден. Дом алдым, дом пустой тұрып. Қайсы? Қандайсың? Қандайсың? Жақсың ғой? Жақшы өзің. Тынч өзіңше. Шер болатағы. Қандай 2022 жылға балар? Көтерілді, 73. Арзандады. Арзандады. Нарды 1000 сом сатышты деді, біз 700-ден саттауыз. 700-ден, молодцы. Сүйрісін 600-ден саттауыз. Сүйрісін, бұл қайсы ряд әлі? Омат? 11-ші. Омат 11-ші ряд. Датқа 11-ші рядта арзандаптыр пастелдер. 700 парасы. Парасы 700 сом. Бұл лебяжи пух бұ, жеғандай? Халафайбер бұлар. Халафайбер. Мынандай төшектер бар, шылайрашырылған. Бұларыз 1200 сомнан. 1200 сом. 1200 сом. Натурал. Халафайбер. Бұл қанша? 1200 сом. Двуспальный или? Двуспальный. Сізге клиент келіп татық. Клиенттер var, şunlar getirdik. Бұлар 700 дедіңіз, пара 700? Бұлар пара 700. Жақшы. Жақшы бұларчы, бұл подушкалар? Бұлар парасы 1000 сомнан. Лебяжий пух. Парасы 1000 сом, пара по 1000 сомов лебяжий пух. Постельный бельелар. Азыр келет. Есі бұл жаққа кетті. Азыр бұл жерде біреудағы контейнерін тартып қоймыз, раматады. Бақтияр, бұлар қандай болды? Постельный белье. Бұлар да арзандады? Постельный белье арзандады. Так, бұлар 1800 сомның оптовый ценасы. Оптовый ценасы? 1800 сом, 1800 сом оптовая цена. Берем заказы. Экипал качествосы бар. Любе бұл қайптықы? Бұл местное производство, а мына Китай фабричное производство. Қанша балары? Так, мына местныйлар 1800-ден. 1800 местное производство. Фабричныйлар 2200-ден. 2200, 2200 фабричные. Бұлардағы? Бұлар 2000 сомдан. По 2000. Тоже по 2000, да? По 2000. По 2000. Ну, подушкалар қанша болады? Так, мына ортопедический 400 сомдан штугу. Пара 800 сом болады. Пара 800 сом ортопедические подушки. Бұлар покрывало. Мынала зимний покрывало бар. Простыни научкасы менен. Бұл да экспорт качествода болады. Мыналар 2000 сомдан. Мыналар 2500 сомдан. 2500, 2500 бұлар. Подушка мына Қытай оригинал 2000 сом, мына Өзбекстан 1000 сом. Парасы. Плед. Мына көрпе. Көрпелеріс 2500 сомдан. Новинка. 4 жыл рассветкасы бар. Новинки. 2,5 дедіңер бе? Двуспальный? Двуспальный, да. Двуспальный. 2500 сомов. Новинки.
Новенький. Bularchi? Так, bular 3D töşekler bular. İçi hala fiber 2800 so'mdan. Qo'shimning naboru bor. Naboru 3200 so'mdan. Набор 3000. Просто не наличка идет в 200. комплекте. Ana bunlar var. Elegant töşekler 2000 so'mdan. 2000 сомов. 2000. Тоже двухспальный, да? Да, да. Bunlar var. Российский шилован töşekler. Bunlar tö töşekler dikkat. Verblüji. Qancha? Bular 1100'dan. 1100. 1100 сомов. А bularchi? Bular 900'dan. 900 сомов. Двуспалька. Ama biletler Biletler ama Salaron koreyskiy firmaniki. Tak 3000 so'mdan. 3000 сомов. 4,5 kilolik. O'shani 5 kilo, 6 kilolik количка yazadi. 4,5 килограммда. Ава. 4,5 килограмм. Qancha oldu bular? Так, bular o'sha Salaronda 6 kilogramligi 4800 so'mdan. Bu jag'i 4000 so'mdan 5,5 kilogramligi. 4,5 ming, ha? Ava, 4,5 so'mdan. 4500, 5 килограмм. Nalar var 2800 so'mdan. Китайский производство. 800 сомов. Bular da shunday, ha? Bular 2,5 so'mdan. Bunday. Hemenleri bilen. Двухспалка. Ava. Nalar var 1600 so'mdan. O'zbekistonskiy производство. Узбекистанское производство. 1600, 1600. 1600. Bundan da pletler var. İçi hıbı. Bir jağı adyal, bir jağı hıbı. Içi жақсы. Şunu жақсы çıkarıp atışıptır, ha, için hıbı kılıp. Avtomat maşinası alıp juup қолдан. Şu qancha? Bular 1800 so'mdan. 1800 сом двухспалка. 1800 сомов. Şular жаңы geldi, ha, içi hıbı. Jo, bular var уже. Erten satqan jo. Bular basıp düştü da bu. 2200 so'mdan satqanmiz. Dollar көтеріліп атса, сілерде жақсы ғой. Қандайша басы Қытай граница полный açıldı ғой. Полный açıldı mı? Полный açıldı da. Hazır primoy geldi bizге tavalар. Поэтому. Бұлар қанша болып тұр? Так, mınalarımız 1600 so'mdan. 1,5 so'mdan optoy ценасы. Оптовая цена 1500 сомов. Ondan keyin mınalar var. 1800 so'mdan. 1800. Оптовая ценасы? Optoy ценасы. Mınalar var. 1000 so'mdan. Двухспалка. Bular Двухспалка, 1000 сом. Şu жерден заказдарды алабыз. Кымбаттуу катталуучулар, заказдарды бериңиздер. Кыргызстандын бардык жерлерине жөнөтөбүз. Доставкалар бар, э? Доставка. Доставка бар экен. Бул датка 11-ряд, э? Бактияр деген балага келе бересиңер. Бул аябай жакшы. Аябай жакшы. İçi par менен холофайбер. Жылуулукту сактайт. Двухспалка. Двухспалка расцветкалары бар. Холофайбер и пар аралашкан. Холофайбер менен пар аралашкан экен, пух. Серый, березовый. Двухспалка, алыш керек экен. Россия бул эмне? Каяк? Жок, кытайский. Эмен бренд оригинал. Эмен бренд оригинал. Азыр мыналар чыгып аттыр элгери. Азыр булардын качествосы уже пасайып, одан кийин мыналар новинка болуп, жакшы качествода чыкты. Банный халаттар. Банный халаттар. Банный халаттар мыналарыбыз бар. 2 халат, 2 банный, 2 лицевой полотенцасы менен 2800 сом. Комплект. Ondan keyin mınalar var. 2800 сомов. Var. Бұл деле полностью набор, мужской, женский, мочалки, мылылармен болот. Бұлар 4000 сомнан. 4000 сомов.
Andan keyin mınalar var. 2 halat, 2 полотенце банный и лицевой полотенцesi менен булар 5000 сомдон уже оригинал firma. Ondan keyin bir kişi одинарныйлар бар. Çaçık, halat, мочалкасы менен. Bunanısı 2,5 сом. Uşunu махровый качествосы бар. 2000 сомдон. Ondan keyin mınalarımız var. Anna Karenina деген. Anna Karenina. Anna Karenina. Bunlar тоже комплект 4000 сомдон. Mınalarımız var. Jol. Firmanıkı Fiesta. 3800 сомдон. 2 halat 4 çaçık menен. Qanday material? Türktörдүкү. Qancha bo'ldi? Metri. 750'den 1,5 mingga чейин. 750'den 1,5 ming so'mga чейин ekan. Төшөктүк материалдар. Готовыйлары бар. Готовыйлары qancha? Готовыйлары 8,5 mingden mına türet. 4 төшек 12 подушкасы бар. Qancha mingden? Qancha mingden готовыйлар? 8,5 ming. 8,5 ming. 4 төшөк 12 подушкасы. Ana material kımmat. Мыналарбы, мыналар, э? Осулар. Ha? Ana mınalar var mı abi? 1,5 mingden. Готовыйлары 16 ming. 4 төшек 12 подушкалары бар. 4 Bunu aldım төшөк. çıkanlar canlı ne oldu? Новинкилер bu şular. Şular. Qancha dedingер? 1,5 mingden. 1,5 ming metri. Şirinası qancha boluptur? Şirinası 1,60 ekan şunda. 1,60 iki bölüne şirinası. 75'ten bu onda. 1,40, 150. 8,5 ming. Uşul qancha uşul? Kaç mına o? Gilem төшөк, uşul. Oo mına. 750 de metre. 750 metri. Armament. 750 armament. Şular qancha? Mınalar 700'den berem. 700. Mınalar stratas. Şular qancha? Yarkı svetler. 750'den. 750'den. 750. Bu qancha ekan şular? Qaysı? Mına men tartutkan. Mına o. Bu 350 metre. Ha, teşekkür çekesine ketken. 350. Bul dagı şundayбы metri? 750'den. 750 bular. Бордовый, бирюзовый. Полный 750'den eken. Şirinası 1,70 dediniz mi? 1,70. Muna neler eken bular? Bunlar da teşekkür çıkıyor da canlı çıkan. Ne de otalat eken? Bular material ne eken? Pamuk yapıyor. Bambuk. Жаңы чыгып турушулар. Bilgen de var. Kana? Азыркылар бу? Жаңы. Azır metre azır. Бул 4 эме подушкасы менен канча болот? 4 төшөк. 4,5 ming. 4 төшөк 12 подушка. Tigüller var, rasyetka var. Подушка сырт канча болуптур? Buna o. Bu maksinanın teşekkürü. Машинаныкы 600'den maksinanın. 600'den, э? Мына готовый төшөктөр канча болуптур? Bu 22 ming. Buna 4 rasyetkası var. Paduşkaları menen. 22 ming, э? Ova. 20. Materiallar 1,5 mingdir bunlar. Мына байлап койгондоруңуз эме комплект сатылат да? Aa bunlar komplekt bunlar. 12 paduşka. 8,5 ming экен. 150 somdan eceke. Подушка сырттар 150, э? Мына 150 сом экен. Olsa cıltırağı var, 200'den var. 200. Kaçıncı konteyner? Кайсы? 11-чи. 11. riyad 40. Датка 11-чи ряд, а? Datka 11. Датка 11-чи ряд, 40. 40-чы контейнер. 10. riyadda da var, 56. konteyner balam oturatu yerde. O yerde da vыбор көп. Выбор көп тең, а? Narkız өссөңөр боло берет. Жакшы. 200'den 210 somdan tazaları. Тазалары 200-210 сом, а? Метри. Метри. Лёндар канча болот? Лён. Şolay ekan. Бул дагы лён, а? Bardığın ele. Бардыгы лён метри канчадан? 200? 210 somdan. 210. 210, 210 сомов метр. Мыналар Bunlar тоже 100 somdan. 100 сомдан метр. Это тоже хb. Eni 1,60. Eni канча? 1,60. Ширина
Şirinası var sonra Да, 160 şirinası. Bular emneler? Biliyorum, bardık öyle biliyorum şurada. Bardığı 210 som. Yeni 2.40 bular. Ширина 240, 210 сом метрі. Бұлар қандай болды? Ені 230, 100 сом. Барды 100, бұларға көйрақ полиестер аралашыптыр. Малар? 120 сом. Oldu mu? 120 сом. Метр 300 сом. Бұлар не деп аталады? Материалы. Таза бегайым. Таза бегайым. 100 сом дедіңіз бе? 300 сом, 300. 300 сом метр. Бұлар қанша олыптыр? 82 сом дем авило. А 160 сом дем молочный өлер. Молочный өлер. 160 сом. Бұлар? 82 сом. Жазлайын 200. Жазлайын 200. 200. Вельвет рулон сатылады. Қанша? 220 сом. 220 сом. 220 сом метрі. Бұлар? 250 сом. Бұлар нелі материалы? Бамбук. 220? 250. 250 оптовая цена, да? Оптовый цена рулонға 230 доллар. Жақшы. Жақшы. Барқыттарды сұрап аттыңар ле, құрметті қаттаушылар. Барқыттар қанша болды? 130? 330. 330 сом екен барқыттар. Метрі 330. Гүлділері қанша болды гүлді? 370-360 сом дейді. Ой, кечір. Маки Журқан базардан шығып баратам. Журқан базардан шығып баратағыз. Так. 570. Каналға қатталуыны ұнытпаңыз. Азырлы дастурқан сұрап шыққан. Қанша болып тұр дастурқан? Ушылар? 250 сом, 100 сом, 240 сом. 250-ден 340 сомға чейін екен размеріне қарап. 250-ден 340 сомға чейін екен. Азыр, мынакей Журқан рядтан шықтым, Журқан қатардан. Екінші омат детский рядқа кирдим. Сілерді оптым ба? Қанша болатады? Детский кофточкалар. Бұлар дежі точкаға 250, 8 жашқа чейінгісі бар. 240 садик размер. ХБ? ХБ Турция. 250-240 екен. Спортивкалар емесі менен бе? Шымы менен. Өзі қанша? Пекин қанша? Пачкаға 440 екен. Курткаларчы курткалар. Детский, подростковый. Пачкаға оверсайстар 1900 сом екен. Азыр Журқан рядтан шықтым. Қандайсыңар? Детский еки? Детский екінші рядқа түші отам. Омат. Метраждың башы. Метраждың башы. Бұл жақтан башы. Детский рядқа түштім. Журқан базардан шығып. Азыр детский күйіндерді тартып көрейініз. Мыналар ХБ, мына кофточкалар. Қанша болып отады? Садик размер, ана мектеп размер. Мектеп садик размер екен. Қанша бір пачкада қанша болып отады? Линияда. Садик размер, ана 5-тен 8-ге чейін уже мектеп размер. Екіге бөлінеді екен. Мектеп садик размер болып, пачкада 4 екен. Пачка Линияда 4. 250 береміз пачкаға. Пачкаға 250-240 берішет екен. Шымдар қандай болып отады? Розница бағада сатылауы?
Qancha? Danaga bular 300-350. Danaga 300-350. Shimlar? Flisterdan var. Lister qancha? Flisterdi paçkaga 350 so'mdigi bor, anan 400'digi bor. Тоже садик размер, anan mektep razmer. Ikkide shu. Ikki razmerni sotamiz. Liniyada 4 ta bor. Qavatlar? Penkalar var. Penkalardı paçkaga. Penkalari? Penkalar var. Buların neçe ana dvoykası menen turat, anan bu отдельно xalatlari. Xalatlarını 500'den 550'den berdik. Bu da şu sadik anan mektep razmerinde oldu. Listerda aytыңар, басын? Paçkaga 450, anan 400'den beririz. 400-450'den ekan paçkaga. Так, мына kurtkalarча. Kurtkalarda жалгыбызды тазалатабыз. Арзан кылып койдуңарбы тазалап? 1900'den уже paçkaga beririz. 1900-1850 beririz. 1900-1850. Тайдыканы 1300'den beririz. Мальчиков kurtkalarча? Мальчиктары да şu. И девочкаларды дагы ошондой. Басы бирдей. Тазалатабыз дейчи. Alpaklar var. Alpaklar qancha? Alpaklardı paçkaga 750'den 700'den berdik. 750-700'den berip atышыптыр. Толстовкалар. Толстовкалар привозной бар, анан Бишкектеги бар. На привознойлорубуз бар, буларды paçkaga 440'dan беребиз. Толстовкалар 440. Привознойларыбызды 480 бердик. Привознойлорубуздун налар полный Турция эже. Буларды paçkaga 620'dan беребиз. Мыналар да? Мыналар. 620. Мыналар уже Бишкектеги. Бишкектеги 5 жаштан бир 7-8 жашка чейин экен, э? 14 жашка чейин булар. Булар 14 жашка чейин. Алан 7-8-10 жашка чейин мыналар. 42'ge чейин да булар. Буларды paçkaga 490 so'mdigi бар, анан 520 so'mdigi бар. Эки ресеткалары бар. Линияда 4-төнчө 42'ge чейин. Көйнөктөр канча болот? Көйнөктөрдү paçkaga 280 so'mdigi бар, 320 бар. Булар баары садик размерлери. Садик размерлер экен. Мына спортивкалар канча? Буларды же paçkaga 450 бератабыз. Буларды да 450. Буларды же paçkaga 780 so'mdigi бар, 740 so'mdigi бар, ошо турецкий Бишкек башкалар. Булар ошо утепленныйлары, мыналар уже жукаларды чыгара баштадык азыр. Жукалар да? Жукалары канча? Жукаларды же дана 650 сатабыз. Данасы 650. Линияда 4 та болот. Paçkaga 520'dan 550'den. Paçkaga 520-550'den eкен. Так. 10'uncu konteyner, metrajlı var. 10-нчы контейнері. Хорошо. Бұл жаққа макул. Қаншадан екен? Қаншадан екен? Ангорка екен материалы. Материалы не екен? Кашемир екен. 250? 250 сом екен кофточкалар. Бұл кофточкалар қанша? 500 сомдан. 500 сом екен. 500 сом. Ова. Қаншадан? 850 сомдан. 850? 850. Шулардың бары 850? Ары 850 оны бізге daha жақсы болады, елге daha жақсы болады. 1600'dan бұлар. 1600. Миңден бұлар. 1600. Сумкалар бұлар қанша? Бұлар 1500'dan. 1500. 1100. 1600. Оның качествосы да тұрады. Prada бұлар. Prada. Качествосы жақсы екен, 1600. Бұлар 1100 екен. Шулар қанша екен? Lazer 1800'den. Mınaları olsa 2500'den. Бұлар 2500 ба? 2500 екен. Басы да жазылып тұрады. 1800 Kiçiğe lazerler 1700'den. Кішінен лазерлер
700 ekan. Buna 1100 so'm ekan. Bu ne kadar satış? Ulan tattım ana. Tuğandar'ın kelinlerine geldi. Tuğandar'ın kelinler anlatırman. Şimdi hoş bir da. Evet. Kança Tuğandar'ın kelinlerine 1600'den. 1600'den. Bu ne eken? Тоже? Sumka. Sumka. 1600 ha bu da. Kılaçlar 1000'den be. Kılaçlar 1000'den. 1000'den 1200. Bularda kılaçlar 750'den eken ha. 750 1000 so'm eken. Sumkalar şimdi diyor. Bulardagı 1000'ge? Diyor. 1000 1300 1300 ha? 1600 1500 Makeronlular. Özlüklerden attın mı? Restoran. 1500 1500'den. Louis Vuitton sumkalar modный. Bunu qanday götürsə Qancha Louis Vuitton? Bazarga getirir. Qalasanız 3 qaçdan götürür. Qalasanız 1200'den al. 1200. Bazarga aşqa toyga getirir. 1300 Yeyim salı öyle bir şaka çıqqanda götürür. 200. Restoranga 1600 eken. Muğalimderdeki 1600. Bular 1100 1000 so'm eken. 1000 so'm. Fendilerden aytpay. Mına Chanel fendiler qancha? 1400 eken ha? 1400. Jog'orsindagilar 1600 eken. Chamadan 2700 eken. Kichkineki qancha? Kichkina ko'lamdagisi 1500'den. Ortaçası 2700'den cho'ng qolgan. Yoqda bor cho'ng sesat. Pashif. Madein qarasu. Pashif Madein qarasu qancha? 200 so'm, 150 so'm. 200 Bunlar 150. Madein qarasu, shopper Madein qarasu. O'zingizda chiqariladi. O'zing tug'andar tugat. Qanchadan? 300 so'mdan. Öngdörü var. 1000'den mi bular? Ha, 1000'den. 850'den üstü. 850 1000 eken da. Şular qancha eken? Çoğunluğu 750, kiçinesi 600. Bu omat Jolga, umraga tutatqanda ko'tarib qalsin xolos. Umraga qancha so'm eken bular? 1200'den. 1200. Omat 2? Ikinci konteyner. Ikinci konteyner mi? Omat 2 ikinci konteyner. Bu jaqdan hazır İdiş bazarga ötüp ketemiz. İdiş bazar. İdişlerdi suranıp atasыздар көптөн beri. Tarkanга hareket kılabız. Ruxsat bolsa. Оптом полотенцалар тартканчектен кандайсыңар? Жаксыңарбы? Мына майлыктар канча болуп атат? Салфеткалар. Бирөөсү 40 сом. Пачкасы 400. Канча болот пачкада? Пачкада 10 штук 400. Bu полотенцалар канча болуп атат? 150 сом. İçinde канча? 10 штук болот içinde. Ошо оптовый сенасы да 150. 150 сом экен оптовый сенасы. Qanaqasi kerak edi? Bana 250 so'mlari bor, 300 so'mlari bor. Хлопок deydi 100%. Buna kança? 250 ekan. Bir danası 250 ekan. İçinde 10 ekan. 300 so'mliga, molar ham 300 so'mliga. Nariginisi 250 dan. Şular 300 so'm be. Bunalar 300 ekan. Банный чачктар, ya. 300-400. Банное полотенце 300-400. А на лицевойлар канча болду? 300 so'm. Новинки по 300 сомов. Новинки 300 сом. 250 dan chiqadi. 250 bet kadar. sochiqchi. Bet sochiq ash oldingizda 120 dan oling mana bunda. Ola 120 so'm. Arzonichi? Bunda arzoni pachka sotaman siz bor. Şular kança? Yo'q, 250 so'm bir Nalar ha? Bular material toza ekan 250 so'm. Na. Bunlar 200 so'm, 250 so'm. Bunlar 250 so'm bardır. Bunlar Turetski. Bunlar 180 so'm. Bunlar 150 so'm. Nartekidekiler 100 so'm.
Turetskileri qancha so'm? 250 so'm turetskiler. Ha, öyle var edi. 250 so'm deydi turetskiler. Yaxshi. Bular gatoylari qancha? Gatoy. Gatoy nalar da var edi. 1.40'a 220 arasında 250 so'm bunlardan. 250. Bularcha neler? Farqlar qancha oldu? Farkı 300 so'm. Ha, bunalar ba? Niye buncha qimmat 300? Dolar kaç saat saçtan üstüler 250 so'm. Bunlar 200 so'm var edi. Bunalar ba? 200. Supralar qancha oldu? Supra 200 so'm, 250 so'm, 300 so'm edi. Bir kovrikka qancha oldu? Kovrik. Mana shular. Alar 250, 250, 350, 400 razmerine qarab. Bular vannaga qancha oldu? Ilinib turganlar qancha? 1200, 400, 500 ekan. 700 so'm ekan. Shular 700. Sır çelek, çaynikler. Nega alatasiz? Nega? Ay, elderge ko'rsatim, kanalıma jukdim. Qancha oldu çaynikler? 500 da. 500. Çelekler? Şakalar 600. Komplekt? Komplekt 1500. Российский mi? Doktor. 400. Novinka kelgan o'xshaydi qazanlar. Qancha oladi? Bu nabor, qizil nabor 6500 veriyoruz. 6500 bular. Antiprigarnaya. Antiprigarnay navol orijinallari 3200 so'm, 4000 so'm, 2800 so'm, skavrotkasi 2200 so'm. No pat orijinallari bunlar 1500, 1700. Kukmara kazanlar bolçiligi sizlarda? Kukmara kazanlar var. 4 litre, 6 litre, 8 litre bardak emeleri var razmerleri. 10 litrini 2600 veriyoruz. 10 litrini 2600. En çok 10 litre buladı. Anan ikisi pastap getiriyor. 200 so'm, 100 so'm radisası olabilir. Kukunun naborlar? Kukunun naborlar 1400, 1300, 1200 so'mga çeyin. Железныйлары 750, 1500, 2500 öderi. Nabor kastrollar жаңы kelip turur. Жаңы nabor kastrolun ağı 6500 so'm, narxlari 4200, 3500 so'm. Şulara nabor. Bular? Bu 2800 so'm bir bidonu. Bir bidonu menen? Bidonu menen 2800. 1800 ha? 2800. 2800. Men hazır Omat İdişayat katarında turam, hurmatlı tuğanlar. Kaşıklar qancha oldu? Kaşıklarımına ki, naborlarımına göre öğrenciler. 3000 so'm, 3500, Sapatı qanday sapatı? Sapatlar orijinal kaşıklar. Orijinal kaşıkları. Kaşıklar 700 so'm metrasi. Alüminiy mına tabaqlar. Tabaqlar alüminiy, bu İran'da Qancha litr? bu prostoy. Bunisi tak 15 anısı 20. Bası? 600 so'm, 450 so'm. 50 so'm. Bıçak naborlar qancha oldu? Bıçak naborlar 3200 so'm, 2900 so'm, 2800, 1700 so'm açayım. Aldı 1600 so'mlarım narkotikası. Al 600 so'm. Buna sisterşi çaynikler. Sisterşi çaynikler 1200'den 1800 so'm açayım. Çaralarça? Çaralar tak 150 so'mdan 950 so'm açayım. 20 litre 0,8 gramdan 20 litre yeter. Termoslar qancha oldu? Termos 270 so'mdan başlap 600 750 so'm açayım. Mınday sonun qalın rossiyskiy çömüşler 280 ekan. Al 3500. Bu 6500. Buna qazanlar qancha qazanlar? Kazan kichkinaka 2000 so'm, 2100 so'm, 1200 so'm, 1600 so'm. 1200'den 1600 so'mga cheyin. Qaysini nani? 3500 so'm bo'la turgan. Sırçelekler qancha oldu? 1200 so'm. Sırçelekler 700 so'm, 850 so'm, 1200 so'm. Doğrudalar qancha oldu? So'yasingizga qarang. Bu salt kerak emas negizdan. Salt kerak. Sotkalar qancha oldu?
Plenница. Plenница tak 350 somdan 1650 somga çeyin plenница var. Skavorotkalar var 280 somdan 3200 somga çeyin buna. En çoğu buna skavorotkalar. Съемная ручка. 3200 сом электрический казан оригинал деп канча эме литри? 10 litr. 10 litr. Nabor kança oldu şu? Nabor 2800. 2800 ekan. Mantık kaskanlar kança oldu? Mantık kazanlar. 1300 som. Kişinekeleri çoğunluğu 2000 som, 2150 som. Nerjavekalar 2200 somdan 3800 som açıyor. 3200 som kança штук? 36. 36 ең сапаты жақсы ложкалар, вилкалар екен.